салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо тозатарин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳои имрӯз 3 март. талабгорони сафар ба Русия мегӯянд, бо барқарор гардидани парвозҳои дуимӣ аз Душанбе ба Алматову Кобул мушкилоти онҳо ҳал намешавад. Қазоқистон лучиян Москва элаша беҳтарин рафт. Барои ки Алмато қати рафтан намемонад рафтан. билети ҳарбӣ бар ивази 28 000 сомонӣ. мақомоти тоҷик ба донишҷӯён андозаи пули халосӣ аз хизмати ҳарбиро эълон карданд. қандилҳоро насб намуданд, аммо пулашро надоданд. ва ё қарордоди торики қандилҳои равшандиҳандаи гаронбаҳо дар шаҳри Кӯлоб. дар ҳақиқат шумо медонед, дар шаҳр 176 та қандили замонавӣ ворид карда, насб карда шудааст. зоҳиран хабари аз саргирии парвозҳои доимӣ аз Тоҷикистон ба Қазоқистону Афғонистон ба дили ҳазорҳо муҳоҷири тоҷик марҳам нашуд. зеро ин хатсайрҳо онҳоро ба макони асосии корашон ки Русия аст намебарад. баъзе аз онҳо дар суҳбат бо Сарвинози Рӯҳулло ва Амриддин Олимов гуфтанд, бо ин вуҷуд барқарор шудани ҳама гуна парвозҳои доимӣ умедашонро барои расидан ба Русия бештар мекунад. инам дар ҳолест ки ҳанӯз нархи билети парвоз ба самти Қазоқистону Афғонистон таъин нашудааст. хабари аз саргирии парвозҳо ба самти Қазоқистону Афғонистон Содиқ Абдуллоевро мисли даҳҳо муҳоҷири дигар пушти дар ин нуқтаҳои чиптафурӯшӣ овардааст. ӯ 1 сол пеш аз Русия баргашт ва бо иллати баста будани роҳҳо дигар натавонист ба ҷои кораш баргардад. бо вуҷуди ин ки медонад имкони сафар ба Русияро тавассути Қазоқистону Афғонистон надорад, аммо ин хабар ӯро барои боз шудани роҳи асосӣ умедвор кардааст. Алмато чем давлатҳои Қазоқистон лучиян Москва элаша беҳтарин рафт. Барои ки Алмато қати рафтан намемонад рафтан. Уҷа мумкин нестам? Мумкин нест. Низакон немешавад давлат қати. Храмои рейс боша бо хубтара. мисли Содиқ, аксар муҳоҷироне ки бо сабаби баста будани роҳҳо дар Тоҷикистон бекор монданд, бесаброна интизори барқарор шудани парвозҳои доимӣ ба шаҳрҳои Русия ҳастанд. аз сӯи дигар посухҳои норӯшан дар мавриди таъин шудани санаҳои барқарории парвозҳо ба Москав ин гурӯҳи сокинонро саргардон кардааст. иҷо омадем аки бо ҳами чӣ мегӯянд, 1 марта гуфта будам, бо 16 мегӯянд, оли номаълум айраҳо маҳкаманд, оли ҳичи. мақомоти оҷонсии ҳавонавардӣ рӯзи 2 март эълон кард, ки Тоҷикистон парвози мунтазами ҳавопаймоҳоро бо Қазоқистону Афғонистон аз сар мегирад. ин парвозҳо аз Душанбе ба Кобулу Алмато дар ҳафтае 1 бор дар назар аст. дар ин хиёбони Душанбе ки бештар аз 20 нуқтаи фурӯши чиптаҳои ҳавопаймо мавҷуд аст, аксар аз масъулини ин дуконҳо ба мо гуфтанд, ки ҳанӯз ба фурӯши чиптаҳо ба самти Қазоқистон ва Афғонистон шурӯъ накарданд ва онҳо таъкид карданд, ки чиптаҳо ба ин масир аз сӯи худи ширкатҳои ҳавопаймоӣ аз ҷумла Somon Air ва Air Astana ки ба самти Қазоқистон парвоз мекунанд фурӯхта мешавад ва ҳамчунин чиптаҳое ки ба самти Кобул парвоз анҷом мешавад аз сӯи ширкати ҳавопаймоӣ Комер анҷом хоҳад шуд ва ҳамин тавр онҳо нагуфтанд, ки кай фурӯши чиптаҳоро ба ин ду самт шурӯъ мекунанд. масъулони ширкатҳои ҳавоӣ ҳам гуфтанд, ҳанӯз ба фурӯши чиптаҳо шурӯъ накардаанд ва қарор аст то 3 рӯзи дигар арзиши чипта ва санаву соати парвозҳоро дақиқ кунанд. парвози доимии ҳавопаймоҳо миёни Тоҷикистону кишварҳои дигар аз ҷумла Русия моҳи марти соли гузашта ва бо ҳадафи пешгирӣ аз густариши бемории ҳамагир қатъ шудааст. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, ҳанӯз тобистони соли гузашта барои оғози парвозҳои доимӣ бо Русия ризоият доданд, аммо ҳанӯз аз Москав посухе нашунидаанд. ҳоло миёни ду кишвар танҳо парвозҳои чартерӣ анҷом мешавад, ки на ҳама иҷозаи парвоз ба Русияро доранд.
همان گونه که در بالا گفتیم به زودی از توجیکستان طریق پرواز دویمی میتوان به افغانستان سفر کرد. آنهایی که نیت رفتن به این کشور را دارند باید احتیاطکار باشند، زیرا افغانستان با ناآرامی ها روبرو است. امروز یک پروفسور دانشگاه کابل از تیر افراد نامعلوم کشته شد. سخنگوی پلیس کابل گفت که استاد دانشگاه در راه به مسجد برای نمازخوانی بود که هدف حملگران قرار گرفت. یک روز پیش از این 3 جوانزن کارمند تلویزیون جلال آباد نیز به قتل رسیدند. ادامه در گزارش میرزانبی خالقزاد. گروه دهشت افغان دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت کشتار 3 روزنامه‌نگار زن در شهر شرقی جلال آباد افغانستان را بر دوش گرفت. گروه سایت اینتلیجنس که فعالیت‌های جنگجویان را در شبکه‌های اطلاعاتی پیگیری می‌کند نوشته است که دوم مارس همپیمان‌های افغانی داعش در شهر جلال آباد ولایت شرقی ننگرهار 3 زن خادمان شبکه‌های تلویزیونی انیکاس تیوی را به قتل رساندند. به قبل مأموریت انیکاس تیوی آنها خانم‌های از 18 تا 20 ساله بوده اثنای بازگشت از کار به خانه هدف تیر قرار گرفتند. متاسفانه 3 خواهرمان و 2 شخص ملکی به شهادت رسیدند. تروریست با نام قاری بصیر که رهبر حمله بوده است دستگیر شد. در ماه دکبر گروه داعش مسئولیت کشتار یک زن دیگر خبرنگار در تلویزیون انیکاس و راننده او را بر دوش گرفته بود. ماه‌های اخیر در برابر مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان در قطر حمله ها بالای روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه شهروندی و منصبداران افغان افزایش یافته است. حامیان حقوق میگویند هدف از این حمله ها خاموش نمودن صدای مستقل و جامعه شهروندی می باشد. آنها می‌افزایند با آغاز عملیات نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا و برکناری حکومت طالبان در سال 2001 در افغانستان حقوق زنان و آزادی سخن رشد نموده است. برمیگردیم به خبرهای توجیکستان. در توجیکستان مقامات به دانشجویان چندی از دانشگاه‌ها اندازه مبلغی را که برای 1 سال خدمت نکردن در ارتش باید پرداخت شود اعلام کردند. بر اساس قانون نوی سربازی که ماه فوریه توجیکستان آن را تکمیل کرد، برای آنهایی که نمیخواهند به ارتش روند امکان پرداخت پول خدمت فراهم می شود. اما حجم این پول تا به حال معلوم نبود. همکارم عبدالله اشورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا درباره من در استودیو است. عبدالله، نخست از نرخ بگو که مقامات در این باره چند گفتند؟ مسئولان کافدراهای حربی دانشگاه‌های پایتخت تاجیکستان با دانشجویان گفتند که پس از ختم دانشگاه 28,000 سومانی پرداخت کنند. آنها میتوانند با پشت سر کردن یک دوره سربازی صاحب بلیط حربی شوند. در غیر صورت پس از ختم دانشگاه جوانانی از 18 تا 27 ساله عهده دارند 1 سال در ارتش خدمت کنند. حداقل 4 نفر دانشجویان دانشگاه‌های پایتخت این نکته را بر رادیو آزادی تصدیق کردند. اینجا شهلا میخوام تاکید کنم که اندازه پول رو در نهایت باید حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار تصدیق کند که حالا تصدیق نشده است، این قرار نبرآمده است. اعلان نرخ شکل دیگری خدمت سربازی در حال است که پایان ماه ینور تاجیکستان قانون درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی را اصلاح کرد که از 2 فوریه به اجرا درآمد. بر اساس تغییرات وارد شده جوانانی که کافدراهای نظامی را ختم می‌کنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه شده به رخصت می‌برایند. در گذشته ختم کرده های دانشگاه‌هایی که دارای کافدرای حربی بودند با اشتراک در دوره‌های 40 روزه صاحب بلیط حربی و رتبه می‌گرفتند. عبدالله، یک سوال دیگری که بینندگان زیاد می‌پرسند این است که آیا طبق قانون نو دانشجویان در زینه ماجستراتورا و یا اسپیرانتورا به خدمت جلب می‌شوند یا نه؟ بله شهلا، طور حقوقشناسان میگویند موافق شکل نوی قانون که اکنون به اجرا درآمد، آنهایی که در زینه ماجستراتورا یا اسپیرانتورا تحصیل میکنند به ارتش جلب میشوند و دیگر حقی به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل ندارند. همین دقیق تران که بکالور متخصص موندن تعلیمی ماجستر اسپیرانتور دکتراتور همونجوری نیست. این معنی اینه دارد که ماجستراتور که اسپیرانتور دکتراتور خانه اگر البته برای با تأخیر اندازه مولد دوا دخول ندارد.
мавзӯи ҷалби ҷавонон ба артиш дар тоҷикистон солҳо боз доғ боқӣ мемонад. шароити номуносиб, бадрафторӣ бо сарбозон, меҳтарсолорӣ ва ё дедавшина ва марги ҷавонон дар қисмҳои ҳарбӣ аз сабабҳои аслии саркашии ҷавонон аз хидмат дар артиши тоҷикистон гуфта мешавад. дар тоҷикистон дар ду навбат баҳор ва тирамоҳ ҷавонони синни аз 18 то 27 соларо барои хидмат дар артиш ҷалб мекунанд. ин аст ки ҳамасола даҳҳо ҳолати бозурӣ ва ё аблава бурдани ҷавонон ба артиш расонанӣ мешавад. латукуби сарбозон ва ҳалокати онҳо дар қисмҳои низомӣ низ гоҳо сабт шудааст. созмонҳои ҳомии ҳуқуқи инсон ҳамасола даҳҳо ҳолати латукуби сарбозонро дар қисмҳои ҳарбӣ сабт мекунанд. сипос абдулло барои суҳбат. умедворам бинандагони мо тавонистанд ба баъзи суолҳои худ дар ин мавзӯъ посух бигиранд. акнун рӯ меорем ба клуб. чанд соли пеш мақомоти ин шаҳр қабл аз сафари президенти тоҷикистон садҳо қандили туркиро харидорӣ мекунанд, аммо тавре маълум мешавад то ба ҳол пули ин қандилҳо дода нашудааст ва гузашта аз ин масъалаи шартномаи хариду фурӯш низ суолҳоеро ба вуҷуд овардааст. маҳмудҷон раҳматзода мавзӯъро идома медиҳад. ин қандилҳои туркиро 2 соли пеш ширкати эртагрупп дистекард лтд дар шаҳри клуб оварда насб карда буд. маблағи ин қандилҳо 3 млн 847 500 сомониро ташкил медиҳад. ҳатто боҷи гумрукӣ ин қандилҳо то ҳол пардохт нашудааст. пардохт нашудани пули қандил ва боҷи гумрукӣ пои ҳукумати шаҳри Кулобро ба додгоҳи иқтисодии вилояти Хатлон кашондааст. ҳоло мақомот дар Кулоб барои пардохти пули ин қандилҳо оҷиз монданд. дар раёсати молияи Кулоб гуфтанд рӯзе нест ки ширкати туркӣ барои гирифтани пулаш ба онҳо мактуб ва муроҷиат накунад. تو دیرم 3 میلیون 800 قبول رفته است. هر دوم بود مکتوب بگیره سود اقتصادی دادگی. او کیون سود اقتصادی دادگی؟ حکومت شهر سود اقتصادی دادگی. اگه سود اقتصادی دادن معامله چیکاریم؟ نگی بود هم خیلی چیزا میشید. شهردوما چی میشید؟ او دیگه شهردوما نداشتم. با شهردوما میکرد. اما اساس شامل ما پرداخت انجام میشید. аммо Эрдоган Ферҳад, раҳбари ширкати Эртагрупп Дистекард Лтд, дар як номаи худ ба Абдуҷаббор Раҳмонзода, ёрдамчии президент ва Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон навиштааст ки ӯ ба идораи сохтмонии асосии шаҳр шартнома дорад. дар ин нома гуфта шудааст ки дар замони сафари президент ба Кулоб ба дархости шумоён ба миқдори 300 адад қандилҳо аз Туркия фармоиш шуда ба Кулоб расонда шуда буд. ҳоло дар Кулоб аз ин 300 ададе ки фармоиш шуда буд, 176 донаи он насб шудааст. қодир Вализода, шаҳрдори Кулоб гуфт ки талош мекунанд аз буҷаи шаҳр ин пулро пардохт кунанд. мо тамоми имконата истифода бурдем ки ҳисоби барзиёди қисми даромади бюджет ин қарзоро пардохт кунем. дар ҳақиқат шумо медонед дар шаҳр 176 та қандили замонавӣ ворид карда насб карда шудааст. мардуми мавриди истифода қарор дошт. мо тамоми имконатҳоямона истифода мебарем. шаҳрдори Кулоб дар ҳоле ба боварӣ мегӯяд ки бо маблағи зиёдати андоз ин маблағро пардохт мекунад, аммо коршиносон ба он ба шубҳа менигаранд. дар ҳоле ки ҳукумати шаҳр ё ки ҳукумати ноя наметавонад, қудрати надорад маоши омӯзгорон ё дигар идораҳоро сари вақт пардохт кунад, чӣ зарурат дорад харидори ҳамин гуна таҷҳизотое ки на он қадар муддати тӯлонӣ мисол истифода мешавад. ҳоло баҳс на танҳо дар пардохт нашудани пул сари қандилҳост, балки дар боҷи гумрукӣ он ҳам меравад. 588 000 сомонӣ пардохт нашудаи боҷ ба хадамоти гумрук дар ин 2 сол аз 600 000 сомонӣ боло рафтааст. ҳоло як шаҳре ки дар Тоҷикистон сеюм ба ҳисоб меравад, коршиносон мегӯянд ки бо чунин қарзҳо дар дарунаш мешавад ғутта зад. ҳоло аз 300 адад қандиле ки ба Кулоб ворид шудааст, 176 тои он шабона шаҳрро рӯшноӣ мекунад, аммо боқимонда дар анбори шаҳрдорӣ нигоҳ дошта мешавад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.
بله بینندگان عزیز، با همین آگاهی نشر نوبتی برنامه را به پایان میبریم. سپاس از یکایک شما عزیزان که تا آخر برنامه با ما بودید. خبرهای بیشتر از این را در دلخواه فرصت میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و نوارها از حیات تاجیکستان و جهان در آزادی ویدیو یوتیوب قابل دسترسی است. من شما را باز فردا منتظر خواهم بود. با توضیحات دیگر خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک.